buat perubahan lagi. Rejang, from Yowanasari, pengeter alit. Oh, namanya Rejang pengeter alit. Oke, diciptakan oleh Bapak Dewa Madali, ya salah satu master juga dari Bali yang juga memimpin salah satu pemimpin di Sanggar Yowanasari. Oke, berikan tepuk tangan yang big round of applause to Yowanasari.
Thank you very much. Give a round of applause. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuan Masari. For the next, Salat Ekawakia will be present. Gangla to the dancing. It's called Palawaki. Palawaki dance is unique because it is required that the dancer to dance while playing while playing talking and as well